Hello, tu ni ko ki channel ve jau si na bon vin lim na hi ki na vin koi ta bang hi ji channel subscribe nai lo han subscribe an ki bol vin lang a ko ma bell icon chu me in lang notification chu ola koi le chun video hong kya upload jau se hi aban nei cha na na vet jing thei a hi tu ni a hi online a et pan card apply bolding hamti an sayu hitin mi tampi tu lai di chu lockdown a hi to hlona chule covid-19 a hi to hlona chu offline a thil gabol hi ha sathim ta in ji a chu online ho jong hi ikithim chu ungai a hi in tuni a hi online a ko na pan card et apply bolding hamti hi an sayo hitin a step by step ma kan vet sa ding a hi in hoita in an ve vin lang eta cho online a kan bol chat loading kan bol na sa ho alim ho chu hin vet sa ang ka ten step ma a box khat na et fill up ma epp zit ngai ham ti ho chu hoita a hin bol de wa hi in hi chi hoita a follow na bolai le chun na in na hoi ma cha na kot na jong pot do lo hela hi chi pan card hi apply na ke bol thei a hi ti chu nga sai theu hin tin tu hin chi google a cheu tin google na chi tiang la hi chawa he pan card online apply tin lang type le chun pan card hi chawa online pan application ti umentin azat chom jong hi anoi langa jong he velo chun service chom jong umentin hi jong le tu ni a hi chawa ko na he bol de wa hi chawa bolai le chi ama link di pen a hi in chule bai jong bai pen a hi chlai pen hi me de wa hi ita chu khat vai na mi zo ting le a pan card apply na ding a form na chu hungin tin chito bang hi hung ding a hi in ichi a form a hung ting le hi chawa hi fill up na bolding a hi a fill up bolding dan to na say lew han ni chawa hi ni a umen option ni umen khatna hi apply online ke tin khatna hi register user kitin itiam khatna nangin form na fill up lai ta a ichi a hung sit kha a hi lo le light hung thi ham na computer thi ham ahung hi a na continue thailo vai le hi chiwa ko na hi email ho date of birth ho na token number ho chu fill up ball kit nin lang hi chiwa captcha hi chlai jit nin lang submit ball le chun hoi lai chan na jo tam hi chiwa pat na chu continue na ball thai a hi in a hin la vai khat chang apply na ball nai lo vai le chun ngi chi ama sapa jo a hi na mi ding a hi hi chi na mi zo ting le to a hi applicant chi la ya hi khat vai mi le chun a form zat chom a umin tu ni a hi 49A hi bol de wa hi in a hi lawa 49 zo hi bol de wa hi aji chu hi chlai hoi ta sim leu chun new pan card akiti in aban le Indian citizen kiti a hi India citizen na hi ai le chun hi chi na mi the a hi in a hin la foreign mi na hi ai le hi chi na mi ding a hi chi na fill up ding a hi in itiam khana nangin na pan card na nei ta ai wanga adi lo ho na su di go nai le chun hi chiwa ko na hi na mi ke ding hi chilaya ko na hi fill up ho adi lo na chu na ki su di the a hi chiwa ko na chu reprint hi the a hi ti jong chu isai the hen din tu hin ni chupa jo hi na select ding a hi chupai na select jo ting le chilai category umentin I to bang ti chu individual nanga tinga na ki sim nom ham a hi lo vai le company a dinga na sim nom ham ai lo le nang ho ki loi khom na organization mena na sim nom ham na aji chu atam zo pi hin eima individual a dinga ki bol a hi in a khen khat chun ama ho company a hi lo le organization mena jong pan card hi a bol jiu a hi in aji chu tax ala thailo na de tax aniam jap na dinga chu chi pan card hi ki bol ji a hi ti jong chu iga het ding wa kan sei be hin tin to a hi individual a bol lo hitin aji chu nanga ding bowa na ke bol ding ai ja chu individual na select ding a hi anoi box pa a hyung kit lewen applicant information na kitin chi applicant information kitin a hi khat bai select ki ne lang chwa hi Sri aban le Srimati Kumari ti ho min numei na hi ai le chi na ki select ding a hi in pasalai le chlai
ti na ahi Mr Mistress ti ho ho ahin chiwa hi nangin na dei na select ding ahi in no mai na hiam pasal na hi ham hi chidung zuya chon na ki select ding ahi aban la anoi pa ahi velechun hoita ana simji diu ahi chilaya last name kiti chu a chaina ti na ahi in na phungmin ho ahi lo la a chaina langa ki jit ho khu hi wa ko nai jit ding ahi in a khen khat chun a bol khil na tampe no chu ahi le hi min a jit teng ole na hi chilaya amin ma sapen a jit na wa abana amin a chaina a phungmin ti ho vel ana koi jibin hi chu hi lo ding ahi to ahi ama sapian chui chalaya first name kitin ahi namin koiding namin lai pa chu hi chalaya na koiding aban let na phungmen ho chu hi chalaya he na koi kit ding ahi mi khen khat chun min thum ki nei lo ahi in a khoti ai le chun hi chalai te ni bawa na fill up ding ahi anoi langa hi date of birth ti chu na pin kum hi chalaya na koiding hi chalaya ko na he na select thai ahi aban le chwa email dei hon email na koi deu ahi in itiam hana email na nei lo wa jong la kho poi ahin le chwa hi na mobile number na koi ding ahi mobile number na koi zo tiang la hi chwa hi tik na bol zo tiang le chiwa kizit ho hi capital hoi capital an type ding number hoi number an type ding hi chalaya captcha hi ni chalaya hi fill up na bolding aban le hi chalaya hi submit na bolding ahi submit nami ezo le hi chwa hi thank you message na moding ahi in hi chwa hi token number an thot deu ahi ngi token number hi na phone number a jong an thot deu ni email a jong email na pi ai le na email a jong an thot deu ahi in hi chi hi poimo ta ahi in hoi ta na ki koi heading ahi aban le to ahi continue with pan application form ahi nami kit ding ahi hi chu nami azo teng le hi chu to banga he a form na hung lut pat ding ahi tai hi chi a form ahi in ama sa pena chu vele chon hi chu vai step khat step ni step thum step li step nga ma hi ni chi step nga ho hi fill up ball hing ding ahi hi chi step khat na fill up zo cheng le hi chu va save draft ti na ahi save draft fi nami ji ding ahi hi chalai nami ai le itiam khana na su na computer ong thi a jong la na ki save ding a hi in aban le chewa ko na chu continue na bol kit thei a hi tu hin ama sa pen guideline ga beo hitin hi chewa hi epp bolding ham hi chewa hi it nangen how do you want to submit your pan application document ya ando a hi in hi chewa hi ita banga submit na nop ham ati chu hi chewa digital KYC na bol nom ham ai lawai le submit scan image scan ho image ho signature ho na thot nom ham ai lawai le chewa hi physically ti chu na ga chi a on offline office ana ga chi a nan document na ga submit nom ham thil thuman do chu chewa option thuman dong win ani na pa I select de wa hi tu ni a hi aji chu image song pot do lo helai ta chu ilim jong scan sa ki koi ding aban le signature jong scan sa ki koi ding hi chi signature ho hi et scan bolding ham ai lo le et computer a save ding ham tio jong chu in sai saw ai ta in chi wa ko na chu nanavet no wa nana ki sim theo hi to hi ani na pa hi na tik ding hi to ma sa pen pa ki tik hi in ani na pa na tik ding hi ani na pa na tik zo ting le anoi langa hong kit nen lang HY velachun whether physical pan card is required HY yes na me ding hi yes me en lang aban la anoya hungkit deu hi anoya chu ga vekit lew hen ichto banga hi enter other card last 4 digit ati chu na other card na last 4 digit pa chu me in ati in HY hi other card na 4 digit chu nami eding hi ni chi chu nami zo ting le HY hi other card na min chu nami na jit kit ding HY other card min na other card na min ki jit bang banga chu HY hi na jit kit ding hi na jit zo ting le HY hung kit ne lang title a hi Sri Kumari ti ho chu kit ding hi in HY pasal nei le Sri hi ding na ai lo vai le adang na ki select ding hi in ya ban le hi chi amin ki jit dan hi hoita in available lang in jawa ga seima banga chu first name hi alaya akoi jiwin HY hi mi tampin asu khel jiw hi a first name chu chalai na jiding abana
nei chi a chai na pian pa chu hi chawai na phung min ho chu na koi ding a hi aban le hi chi anoya hi name that you would like to print on pan card na na pan card na min kizit ding dan na dei dan chu hi chawai hi na zit ding a hi hoi ta na vet ding hi a hin la short form ti chu to a hol la a hi short form atam ji in hi cho hi koi loading a hi short form ho ke accept lo a hi je a chu full na koi ding a hi chewa hi namin pan card na et na koi nom ham hi chi dung ju ya cho chi fill up na bolding aban le date of birth aban le chewa calendar individual hiantin cho in select ding aban le register phone number chu hi chalaya na jit ding hi itiam khatna cho hi jit hi jong le chun aadhar card chu na pi ai le chun hi cho fill up lo wa jong kho lo hi chawai namin chu direct nga aadhar card na namin na jit dana cha hung entin adang hoi fill up ngai lo hi abana chu hung su kit lo hen chawai have you ever been known by another name ti chu namin achoma na ki koi kha am ti chu na ki koi kha lo le no na koi ding itiam hana min how na ya min tampi na ne ai lawang chu yes na ti ding aban le chawa chu a fill up na ding option hung en tin chawa chu na fill up ding a hin la namin chom ni la thum na nei lo wai le chun no na ti ding a hi no na ti zo ting le chawa hi vekit le chun na nu min na pa min detail a zitnin ati in aban le hi chawa hi whether mother is single parents ti chu akhen khat chu inu le pa ki khen ho jong ta chu inu to I chen ham ai lo le pa to chen ham hi chu ho a chu nang chu na nu bo to na chen na pa to na nu ki khen ta ai le hi chawa yes na mi ding aban le na nu min na fill up ding a hi na nu min koi to cheng na hi ham hi chu na fill up thei a hi in a hin la na nu la na pa ki khen a hi lo vai le chun chawai no na mi ding aban le hi chawa hi na pa min na nu min na fill up ding a hi aban le hi chawa ga het be kit ding a chu na nu min a hi lo le na pa min hoi chi zo chu na aadhar card na chu ti chu na pan card na chu print ding na dei ham ni chi ba na select ding hi na no min na dei ham na pa min na dei ham itiam khana na pa min bo na ti a le chi fill up lo wa jong na koi thei hi chi optional le bo che optional ki ti chu option nangin na dei zo ti na a hi in itiam khana nangin na no min zo na dei ai le chon na fill up ding a hi in na pa min bo ki print ding na dei ai le na chawa hi na pa min na fill up ding a hi aban le to a hi next na mi ding a hi next na pa min ki printing chu na do ya ila na pa min select lang aban le next nami ding a hi next nami zo tiang le to ai vel le chun ni chiwa personal detail a hong ta chu personal detail pa hi in fill up kit deu a hi in to a hi ema personal ta chu ema personal hi ai chu la ya he option nga gup lang a pi win ni chiwa nang in salary na nei ham na nei lo ham hi chi dung ju ya chu na ki select ding a hi a hin le itiam hana income na nei lo vai le chun ni chiwa no income hi na select thei a hi no income na select ding a hi no income na select zo ting la no ya he ga vekit no hi tin address for communication ti chu nang in office na pi nom ham ai lo le resident na pi nom ham a khen khat chu aadhar card e pi zo ting le hi chewa hi resident amalama he ta chu ongki select jeng ji a hi ni chong chu na het them deu a hin in zo khat le ke ya option na hi thei poi ti ho om kha ai le ti a chu kan sei a hi in abana resident address hi cho jong hi aadhar card na pi ai le chun fill up ngai lo a hi in a hin la nangin aadhar card na pi lowa chom document ho na pi ai le chun hi cho jong hi na fill up ngai a hi cho hi resident address ho chu a hi in hoi lai fill up ding ham ti ho chu town district ti ho hi chlai pin code ho aban le state territory ti ho chu hoi ta fill up na bolding a hi in ni cho fill up na bolding aban le office a address na pi ai la chun office address chu ipi ham hi chi dung ju ya chu hi chwa hi na fill up kit ding hi a khen khat chu Delhi Bangalore ti ho ajong ki hi in hi chi ho chun address in langa hlung ding na dei lo vai le hi chi office address ho jong hi na pi thei tho a hi aban le chawai telephone le email detail kiti in chawai email na nei lo vai le na phone number bo na pi ding email na nei ai le chawai email jong
na koi ding a hi ichi ISD kiti na code hi a hi le 91 India code chu 91 hi in 91 chu na select ding a hi aban ting la anoi langa chu ongkit ni lang a khen khat chu direct nga ki select loi jong umin a hi lawai le chawai no koi in lang office address chu na pi ai le yes na koi ding a hi in a hin la office address ho na koi lawai le chon no na koi ding a hi yes koi le chon optional hung ding a hi in option dang hung kit ding a hi in is option ho chon na fill up ding a khoti lawa permanent address na pi ai le chon no aban le next na mi ding hi next na mi zo ting le to a hi contact and other detail kiti na pai hung ding a hi in ka sei ma banga cho aphat chenga hi chlai save draft hi next na bol zo na bol ma sangwa cho chi save draft hi na mi ezi ding a hi aban le tu a hi ga vekit le hen area code AO code AO type range code AO number ti ho akizit nen choi ne het lo mai thewa hi in lungkham ding lo hi amal ma auto ang ki fill up thei a hi chilaya hi ven lang anoi langa hi AO code select from the following ti ho hi chilaya hi nang chu Indian citizen na hiam ai lo la foreigner na hiam defense employer na hiam ipipen na hiam hi chi dung ju ya chu select bol la chu option hong jeng ding a hi to a hi Indian citizen hi select deu hi Indian citizen hi chi lai pen hi ga select la chun a option hi chi to banga hong ding a hi chi to banga hong ting le chi wa hi khat bei me in lang nami zo ting le chi to banga hi option nanga chu hong ding a hi tai city state ti chu hoi lai state na na ham Manipur hi le Manipur select in lang chi wa city a hi le Churanpur ho azat zat hong option hong in tin chi dung ju ya chu nakinai pi pen chu na select ding a hi chi na select zo ting le hi chi direct nga ama area code hian lang AO type hian lang range code hian lang AO number hi jong le hi cho ama machama hung ki display ding a hi in a hung ting le chi wa pa hi tick na bol ding a hi tick na bol ting le chlaya AO code i het lo ho chu amal ma automatic nga hi ta chu fill hung ki bol in tin aban le next nami ding a hi next mi azo ting le to a hi a chaina ding a hi ta in document detail atin document detail a hi velachon chewa hi proof ID atin ID proof ongai a hi ta in chi Aadhaar card nei ho dinga chu abaya bailam a hi Aadhaar card nei lo ho chun option zat chom hung ding a hi in chi option ho chu na ki select thei a hi in a hin la Aadhaar card nei ho chun chilayong Aadhaar card hi chilayong Aadhaar card ita chu abona hi Aadhaar card na select thei select le chun hi chawai na min direct nga hung in tin aban le hi chilai bo wa hi C or har ti na a hi select na bola aban le place in nazit na ile hi chawa chu ki chai jing ding a hi in chlai velo hen first option na chu selection select chu ga me le chun ichi to banga option tampi hung ding a hi in ni chiwa Aadhaar kiti na a hi Aadhaar card na ne ai le chi dung ju ya chu hi chi na select thei a hi in aban la next pa chu me ki la chun chi to banga option hung kit ding ni chiwa yong he Aadhaar card na select kit ding a next option pa ajong chu hung kit le chun electoral card ti ho driving license ti ho jong azat hi in a hin la abailam pen chu Aadhaar card hi an thuma select le chun direct nga hi chlai na min hung ki zit nin tin nom ta a na fill up thei a hi aban la anoi pena chu select ball kit la chun himself or herself kiti umen tin hi chi herself chu na pi ding a hi in itiam khana nang in office relative ss a hi ai la chun china select ding a hi a hin la nang ma personal a hi le himself herself ti hi na select ding a hi na select zo ting le chiwa na select zo ting la anoi pen chu ga vekit le chun ichlaya hi upload photo and signature kiti na hi in hi chiong hi hoita navet lo vai le na boy deu hi na upload thei lo deu hi aji chu ichiwa hi amon instruction na pi wa hi in na photo chu jpeg format hi ding aban le hichiwa hi 3.5 into 2.5 chu centimeter lien hi ding a hi in a file size a hi la 50k bo a hi in 50k chu anewa neo a hi in hi chi asu neo ding dan hin het lo wai le video masalang pe a chu anaki sai ta in hi chu an veleu chun iti file lim ho su neo ding ham ti chu na het deu a hi in hi chi wa ko na chu na vet nu wa nang ho lim jong chu a size so jong chu
3.5 into 2.5 ana setting ban la kb alet dan a file size let dan chu 50 kb thin ngai a hi ichina dinga chu ichlai khat veina me ding ban le chi me le chun na folder ho khat hung ki hongen tin ichiwa chu hoilai pena lim chu na koi ham chi chu select bolin lang ban le upload na me ding hi upload me le chun hichlai a he na lim chu hung ki display ding a hi tai ban le ichwai signature akitikit nin signature jong hi vele chun jpeg format hikit ding ban le hichi hi 2 into 4.5 centimeter a hiding hichi a size a hi in ama hon a size ong an vet sa wen ban le hichi file size alet dan jong chu 50 kb hikit ding a hi hichi yong hi hichlai hin khat baina me deu ban le na folder rong kon ting le na signature chu select na bolding chawai upload na bolding a hi tu a hi upload supporting documents suppose ti chu avet sa na nangin hichlai ho a hi aadhar card na select lawa class 10 admit card ti ho ai lo le class 10 mark sheet ti ho azat ki dong ho id card driving license ti ho chon select ngai le chun hichi dungju ya chu hi chiwa ko na hi na het the hi et document a hi nami ding na ban le hi chiwa ko na chu et document hi nami ting le chi to banga hi ding a hi in hichi na document so chu na upload ding ting le 300 kb ngai ding a hi in a file size to 300 kb maximum hi ding a hi in hichi sanga niaw jo ho jong chu hi the hi a hin la maximum a chu 300 kb ban le upload na dinga chu hichlai hi khat veina me ding hi hichlai na me ding ban le folder hung khongen tin chawa chu hoilai folder ana koi ham hichi chu na me ding hi ain la nangin ni la thum na upload no ma hichi option khat bo umene ti ai le chun hichi wa add document si me le chun ichi to bang option hina moding ni la thum li la nga ong na sim the a hin ichi to banga chu add document na mi chana chu chu hoi hung pot do ding a hin ban le document ho chu upload no bol got ting la ichi plus sign san na hi ichlai na mi eding ban la upload no bol zo ke ting la ichwai submit na mi eding a hi submit na mi zo ting le ichi a last form a hitai ni chiwa hi nanga chu na form chu na application chu confirm detail zo si confirm bolin ti a chu an dongwin ichi na fill up di lo ham lo ham ti ho chu na het no mai le chun ichiwa hi aadhar card 8 digit ama salang ho si chu to a hi ama sa a chu 4 digit last 4 digit ki ti a hin to a hi enter the first 8 digit ama salanga 8 digit number gate ho chu enter bolin ati a hin ichi chu enter bolin lang hele chun anoi langa chu detail aban cha na thil chiwai enter bol le chun anoi langa thil na fill up ho chu di lo ham mi cho chu aban nei cha hi ta chu na ne check thei a hi in adi lo wa mai le chawa ko na chu correct na ki bol kit thei a hi aban le hi ta chu na chai ke ting le anoi langa chu hung su le chun hi to banga hi na photo ho na signature ho chan ge ya chong do zo ting le chun anoi pe na chu edit a hi lo le process ding a hi in itiam khana na su hial na le edit na setting na su hial lo wai le chun proceed na hi na mi ding a hi in proceed na hi mi le chun to a hi online application form a hi payment mode hungen tin a payment mode na hi payment mode jong hi thum a pikit no vin hichi demand draft ana bol nom ham ai lo le paytm ho a ko na pay nom ham ai lo le debit card ho credit card ho a ko na pi nom ham hichi dungju ya chu an do de wa hi in ban le hichi last pen hi na select ding hi credit card ti chu debit card ti ho ana pay no mai le chun chi atm card ho a ko na pay no mai le chuwa na bolding hi last pen select bolin lang ban le anoi langa chu ga ve su kit lew chun it's to banga he a price ho izat na pay ding ham ti ho jong hong ki zit ding a hi in za le cheng gup bo a hi in 106.90 bo a hi in ni cho hi hoi ta in anasimo vin lang KYC ppm instruction tampi api win to chu na sim zo tiang le anoi langa chung su in lang ni chawa I agree hi na click ding a hi I agree a hi khat beina me ading aban le proceed to payment na me tiang le chito bang khat hi hungen tin confirm payment
hung ki zit nin tin aban le chawa hi pay confirm na mi ding hi pay confirm na mi zo ting le hi chito banga hi card payment na ding ho option hung ding hi tai ni chito banga hi card option ho zo hung ting le credit card na nei ai le credit card na ko na jong na pi the a hin la credit card na nei lo wa ATM card ho debit card ho mai na nei ai le debit card he na select ding a hi a khoti lo wa internet banking ana pi no mai le internet banking ong na select the a hi to a hi debit card ti ai lo le credit card na select ngai le an card number chu ilaya na me ding aban le anoi langa chu expiry date maintain expiration date ho maintain cho chu chilai fill up na bolding aban le chawai CVV ki ti pen cha hi le na card akile langa hi to banga card na akile langa chu vele chun number thum kizit maintain hi chi number thumo chu hi chlai na mi lut ding aban le na ka na min kizit dan chu hi chlai a hi na mi ding aban le make payment na mi ding ai tai make payment me le chun OTP na phone number a chu hung ki send in tin na phone number a ko na OTP hung pen chu hi chlai a hi na mi kit ding a hi na mi zo ting le make payment hi na mi ding ATM khatna OTP na mu lo vai le chiwai recent OTP a hi na mi the a hi mi le chun chiwa chu hungkit ding a hi aban le OTP chu na enter zo tiang le make payment na mi ding make payment na mi zo tiang le to banga hi thil hung ki zit ding a hi in hi chiwa thil hung ki zit tiang le na browser ho chu refresh na bol loading a hi ta chu na nga jing ding a hi ATM khatna refresh na bolai le chun hung se the a hi in hi ja chu refresh bol lo wa chom khat nanga ding a hi nanga zo ting le chito bangai transaction successful ti a message khat hung ki zit ding page za chom khat hung ki hong ding a hi in a hung ki hon zo ting le hi chawa hi continue na mi ekit ding a hi continue na mi zo ting le hi chi chito banga hi windows khat hung ki hong ding a hi in a ban le chawa cha noi langa I agree ti na chu hi chi option khat hung en tin chi pen chu na mi ding a hi in na mi zo ting le chawa hi authenticate ti na hi authenticate ti na hi na mi ding a hi in continue na mi lo de hi chapa zo hi na mi ding he aji chu nangin aadhar card detail na pi ai ja chu aadhar card chu nang a ham nang a hello ham ti chu confirm na dinga chi I use my aadhar card detail ti a aadhar card detail na ne ya na za ai le chun hi chi na tik ding a hi in itiam khana aadhar card na nei lo wai le chun continue na mi the hi a hin la aadhar card na nei ai le chun hi chipa hi na mi ding na mi zo ting la hi chi to banga he option hung ding a hi in na aadhar card na phone number ki link na pen chu hi chi phone a chu OTP hung ding a hi chi OTP hi thumwei chan mu the hi in ATM hana thumwei chana na bol ro lo wai le chun hi chi thei lo ding a hi chi wa hi 2 ATM left ki ti hi hi them dewa kan sai a hi na khen khat chun imo mi wen generate OTP hi imo mi wen a hi le a chaina le hi ta chu bol thei lo wa loi jong ki hi je a chu mo mi loading chom khat nga ading aban le aadhar card to na phone number ki link pe na chu OTP a hung ting le chlaya hi enter na bolding chlaya na mi lut ding na mi lut zo ting le chawai submit na mi ding ai tai submit na mi zo ting le chawai hi continue with sign kiti e-sign kiti hung in tin hi chawai hi aadhar card confirm na ding a hi in aban le na mi zo ting le OTP aadhar card na chu OTP na sen nom ham ti hung ki dong kit nen tin hi chiwa he achung langa tik na ding khat umen tin hi chiwa hi khat ve na tik ding a hi chiwa na min ho chu aadhar card na min ho le transaction na date a time ho chung ki zit ding a hi in hi chu ven lang adi ai le chlaya tik bolin lang abal le chiwa hi aadhar card number chu na mi ekit ding a hi aadhar card number chu na mi zo ting le chiwa hi send OTP a hi khat ve na mi ekit ding OTP na mi ting le na phone number a chu OTP hung kit nin tin chi OTP chu chilaya he na mi lut kit ding na mi lut ting le chawai verified na bolding a hi a khoti lo wai le ni chi min na aadhar card khat chu anaza ai le chun boy thei a hi za a chu a verified bol thei ne ding ai chi option hi a koyo a hi in aban le chawai hi verified OTP na mi ding na mi zo ting le hi to banga he option khat hung ding a hi in ti chu website khat hung kyong ding
นี่จะต้องบางเว็บไซต์ห้องที่ฮอนดอเตียงเลยจะว่าก็น่า PDF ซูดาวน์โหลดนักบอลไทยหินนี่จะไล่นะเช็คไทยหินอีตัวบางคำนะฟอร์มฟิลอัพเจ้าเสียนะดีเทลหัวจู PDF ไฟล์ละมาวันเห็นถอดเน้นตินนี่จะว่าก็น่าจงนักดาวน์โหลดไทยนี่จะว่าก็น่านักดาวน์โหลดไทยหิจิจูเวนลังผ่านนะสะอาหอยนะสะอาเล่ดาวน์โหลดกีบอลนี่ลังอันปันเลยในอีเมลอาจงจูเวลจนในอีเมลอาจงจูconfirmation hồ chu hung ki thot ding ai tai ti jong chu iga sei theu hin tin chi chan chu tu ni iti online pan card iti apply bolding ham ti chu iga sei thei naw hin tin itiam khatna nang hon he thiam lo uma jong le comment a chu nen ki do jing theu a hi chi chan chu itan te ka ke pa